ka pase kon sa. Pasyon mwen se me do mèm non. Kote yon te misye yon. Yon la pati, yon. Piskwa misye pati. Ale pasyon mwen misye mèm non mesye. Sa gen yon. Se me do. Sa se me do. Kon yon pale sou nou la, yon men sa men. Pasyon mwen misye mèm kote yon men. Yon mwen men. Kadi yon. Sa kon bagi sa mwen la men. Sa man pase la yon. Non se yon men. Non se job la te machin men la basi. Machin men? Bay, bon ti boucha. Bon brasi men. Bon brasi men. Ebe ok kolon. Ki sa? Ket mese, mwen ba ande esi me do men. Sa pase kon sa. Pasyon mwen mese, mwen ba ande pou nou men. Kote mese. Mese de moun bel pati. Plus kwa mese pati. Pasyon mwen de mese, men mese. Pasyon mwen mese non. Pati mwen. Se me do? Oui men, de moun mese. Sa se me do? Oui men. Sa de se me sa ki la men? Wap di base? Kaya pel mati de mese. Wap di base di ala kone la. Basi yon kone non. Wap di pel? Mèm sa kek men. Ou kone? Bayo ba kou bon moun non? Mèm ba nan travay? Non tout se konon si job la. Wap di gashi mnan de. Kon sou men. Wap kone yon? Koman fè ti ba yon?